ni Mutongoi TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Watinda tavani Mutongoi ngwatini ya mukamba muthenyani wa umundu matuku 25 mwene we 12 kila mwaka ndiyonde ate imandeni ya Kristo ni masherekea kana matane ya sikukuu ya Kisimisi kwa ukuma kwitu Merry Christmas nyeneta wa Steven Mwa. Na kwa nito Veronica SYOMBUA ndiyo chandeni wa mesa itu ya Mauvoo tukabikie ukwebu ya kila tedi wate yuwa mudhenani wa umundi na endeno ni na wipati yeto kutambani mwingi na mudia wa Mauvoo maitu ikuya na otukwa teni ya kwisila Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official na ende katambo kwa talatu marengete uito utukuni wa umundi. Umbanesye ni bamwena Siana kauta ni siasa wa umundu kwe Kisimisi amwaitu mende kama tethekea sivitali. Musei uitumba sherehe manasiana na usiusi wa skulu ekala uchene Joyce Kamene Kasimbi. Muthenya wa utanu atalika uta ni mavika Mombasa silikali ni bangita kuongelanga utalii uwetembesa. Na bema sito manene manoni wekito usakuwani ni munene waipa ikuni ya kithalo mubuko ningu kuelesya Vilingi wa Mauvoo. Na ene musesia atiambisia Mauvoo maito tiambisia kauntini ya Makueni bala mwandikitu wa Mauvoo Caleb Chalo wa Mutunga wathokia sivitali ikauta kauntini su kusisia siana ila siede wasisia wa omondi vamwe na mavosia waitu Yesu Kristo. Na ene ndambo kanesu Caleb Chalo wa Mutunga ni wakoma na ndakitali kuma maternity ya Mother and Child ila iwote kauntini ya Makueni na amwea amwaitu alama bikebinda kutetheka nusioma kabika masivitali ni kenda matetheke saisi. Naende Caleb Chalo wa Mutunga ni watumba nisiengewa. Maundu no mbovo matakitali makitethesya amama alame utetheka sikukuu ni kwikithia kana makitani asyawa ya Yesu ingine matani ya kukwata siana sio ila ise yumuthethani wa umuthi masama kiokoni sivitali wambo ni Mutongoi TV ni atambanya na Dr. Morris Wambua na ikundi yake na thilame uthokea amwaitu na utethio wa mevuko ya Pambas ndini wa sivitali sionthe cia Makueni tamithinzio evindani ya wa sikukuu. Tukithioka sivitali cia Mboni tawa Kisaumbumbuni nunguni savali itu ni yatwelekelia va wote Mother and Child Hospital na ela yeno talo wa mwaitu mbe wa 50 ala matethekie na tukenge amwaitu wa makiona nyotani wo kana neketie Mungu kwa siro ntinageta Manuel keto Jaden wa Thome Mutinda sutu mwana mwana kwa ngainu kenda no ndethite na kana na tetheka nesa andi utunga gatho kwake na ndia cyane shukrani ndo tunenga muthenzio indi kana kaga ciiwe vinda ya Christmas vinda ila Yesu asiiwe kuutu yo ke kwi tulada kani seyena tulatungi tusiiwe vindani nitwa wathimo ndio na uyo vomungami wa maternity va Makueni Mwandu Winfred Mwende ni wathithia NND yulwa vata wa kuthi kutethekea sivitali ni tuthuzia nwala me musione mba kwitha ni musimu wa Christmas mewe mapikia chathini cha kuweza kukwata mwana mathenge hospitalini ona mbati no itwa Makueni
mathenge sibitali la ikalibu matono tetheke abo muno wasia micini muno tona kuwa muno no itho yende ka wongelwe ndakame anu isiwe musi ndutona kwa totethiosu ku tumathuthia muno matona kubikia chathini kiu chokwata mwana mathenge sibitali witu ibindani ya msimu wa Christmas with a wendeo cooperate normally 24 hours ota mithenya lengi na ithini twitha twi mapokea wao onthe ala mokitotetheka sibitali ni witu msimu ni usu na kwa u ibindani ya Christmas ni tukwata ciana mbingi. Dr. Morris Wambua akitwaisia seso yena kuthokea amwito nthini wa sibitali cionthe cia kaunti ya Makueni ni wathithia andu maketania sikuku masisie na kutania na alama teno toni kana kwati wa kuyana na ekana sie mbendunge mubea management ya sibitali wa Makueni ni gwitha hospitali ni museo ni mutheu ni very organized ipetisiwa na balance you say those wards are very clean na ipetisiwa under conditions very nzeo muno byo gathio na gusite wana CSU ni yani initiative no yitu ni Christmas is all about giving kunenga na mithinso na that is what is required kwa the only best way ya ku celebrate Christmas tikwe kala ande kana kuthi sherehe kana kuthi kwekata ni ku fellowship na ala menidi ala maybe matata kwitha mena mindo na witha mithinso inenga we share it is all about sharing. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Ni muvia Caleb Chalo wa Mutunga na indi asu medhiwe masi hawa netumendea maisha masio tuithi kwa Daniel Mongela wala akliso maitani ya sikuku ya Kisimisi Mutongo wa kakauntini ya Masako Joyce Kamena wa Kasimbi ni wakulia asei maitana mabadha ilovia siya kutunga siana skulu mwini wambe mwaka ni tuendete. Mutongo yuo iweta asita matumia mbesa na hivi ndani ya masikuku molito kana mwini wa mbesiana nisele kusioka skulu na mahivikia kuvingi sa muvango wa serikali wa kuikide kana sena sio ndeni sedi wa sisioka maskuluni. Na endi Daniel Mongela no kutueleza. Mwandu Joyce Kamene Kasimbi elezekana hivi ndani ya sikuku ikundi mbingese mwitu ni kwa tambesa indi aingi makatumia undu vatailete na maniwa mo kutiwa madhinani chondo mwita ibindani ya maskulu kuvingwa. Nikumana na kivala Mwandu Joyce Kamene Kasimbi wakudia amwaitu kutumia ilovia sionesa na kuyombanisa kuvingwa kwa maskulu na kutethesia maniwa alamaneka lile mutiani kuendea na masomo mo. No niende na kuthuviaka nondo netese mwai wa December netithate na mailo maingi alatithate elelwe to make sure ona wakwata thielo ekala we mundu mukawe bangete wisinesa school sietha sibungwa ciumwa ile iyo imwe nini cia sikoko ila ingi tosisie ondo tiombania ciana oimanda basari kana oimanda kilo enda ongelelwa withie we ona ila ciaku unethiie teikali mbesa cionthe titwae sikoko ni tatete na one wivo inki ndongo ya kava kauntini ya Masaku Mwandu Joyce Kamene ni wombula kana nthini wa ndambuka yake ya kunenga ne sikoko nthini wa misisi kivothukania cia kusiuvia ciana kana children's home nukusiie mathina maingi ala ciana isu cisila na asuvimo kwitha matena ukwati wa kuyana ndaunya witano kwa tongo kava kauntini ya Masaku kukwatiania vamwe na kutethesia misieno ya usuvia ciana kana children's home. Na ene ndiasia nena niana my sister ala nema ndivi ni children's home na maidi neti ukwatiania atongo ionde kuma MP gina governor to make sure kilomwe netwasisia ondo tio support siana isu nondo etona mbinge sie secondary na ila inge sie colleges na sisters ne mama ende na struggle ekana asie musio sisters suma ya siana around maana tatu more than 300 na ino na we while ndene asilikali kila mondo ewe obliged kutethe sia ikenda siana isu nondo etethe ambinge sia netona ingi ona siaketio kuokotwa tunge tweketwe chone tunge totietwo onziani twitu ukenge kama nako kena muthenomwe niguo kosiwe no sio tukalilikana siana isu nataka make sure ne siakwata kueka ne siaeka ondo vaile
na muthia mwandu Joyce Kamene Kasimbini waendea na umendea ekalima masaku na ene nthi onthe sikuku ya kwaila ndakulia ene nthi maende na kwithiwa na ngoo ya utethania kwa ala matenasyo na indi chakwa no kuendea andu onthe Christmas kiseo na ndimakulio kwa ndaya maia sikuku ni malilikane ala matena kindu na indi twithe twina sikuku na Mauvoo ndiendea kila mundu sikuku nzeo na mwaka mwau mwailu wi munola akristo kuma kona sionthe cia nthi makwataniie vamwe kutania sikuku ya kisimisi aingi mo maikomania kundu kivuthukani na kuthaitha kuma muthani wayo. Daniela Mwonkela, Mutongoi TV, kuma va musieni wa Masako. Kwe sikuku ya kisimisi muthanani wa umuthi atalima na 5 miongo monza na eli ni mavika kauntini ya Mombasa tulikanwa mwai wa 11 matuku mwai wa 11 uithela angi mana nyanya tamavikie kauntini su kwa ilia utandithia. Niwo na indi atali ya suma tho kwenthi ya Kenya na ku kauntini ya Mombasa ni Minister Muveani wa utalii Penina Malonza na maofisa ma port serikali iye kwacha kuongelanga utalii kusela kisukio kiu cha meli. This is the second cruise ship we are receiving in a span of less than a month. The last ship that was here was on 27th November. Today is 25th December, and that counts to less than 1 month, having received MV World Odyssey with about 800 tourists towards the end of November. The over today 572 on board who have made Magical Kenya part of their cruise itinerary will have an opportunity to experience the new experiences, products, attraction that has made Kenya a world-class tourist destination. I can without a doubt say that out of the arrival of this cruise ship today, over almost 100 million will be injected in the economy through tourism activities, including visits to different attractions as well as accommodation. And so far we know a charter is left to suffer, and we know many others are leaving to other destinations. As a government, we intend to grow cruise tourism as a niche product. We expect to have at least 3 more cruises across Africa. As I conclude, I salute Kenyans for their impressive uptake of the holiday across the country. During this festive season, domestic tourism remains a strong pillar of the industry, and its resilience was witnessed during COVID-19 pandemic that curtailed international visitors into the country. Already accommodation facilities and tourism spots are full to the brim, and in most of the tourism destinations in our country, as a sign that Kenyans have embraced the slogan, Tembea Kenya. As we are all aware that the port of Mombasa, or the port management, has invested a lot in the construction of this facility, and it's actually now bearing fruits. The coming of this vessel is a clear demonstration that our marketing strategy is actually working out, and we're having more of these vessels coming in. We are expecting another vessel next month, before the end of next month, which will be an additional revenue to the economy of Kenya. So I'm really grateful to Nautica and the captain for having made sure that the tourists are here safely. You are assured of our support to you. We'll make sure that your crew and the passengers are back on board. I'm aware that you are leaving this evening, and we'll support you in all ways. Musumbi William Ruto watania sikuku ya kisimisi na dhaithi ma Eldoret ni kaunti ya Uasin Gishu. Naende Musumbi Dr. William Ruto ni wakuli ya Kenya maende na kupoya Mauvoo wa nthi ya Kenya na ingi kutumia kila mena chona alame na ukwati munini.
Tunapojiandaa kwa vitengo kama viongozi, nataka pia niwaombe kama Wakenya ya kwamba tuko na majukumu ya kitaifa, lakini pia tuko na majukumu ya majirani zetu. Jana, kwa sababu ya shida tuko naye kubwa kule South Sudan, tuko na watu karibu 50,000 tayari wameingia kwa makambi, wengine wamepoteza maisha yao na wanahitaji usaidizi wetu. Na ndio jana tumetuma madawa, tumetuma chakula kidogo huko, na nimeongea na viongozi wengine wa Marekani, wa Ulaya na sehemu zingine tuweze kusaidia mandugu zetu wa South Sudan, kwa sababu hiyo shida ya mambo ya ukosefu wa usalama hatutaki katika sehemu hii yetu. Juzi nimetuma vile vile askari wetu kule DRC, kwa sababu hata na wao wako na changamoto, hawajawahi kuwa na amani karibu miaka 20 kule Eastern DRC, na mimi nashukuru Mungu askari wetu kule DRC wanafanya kazi mzuri sana. Nataka jameni muwaombe. Na vile vile tuko na askari wetu kule Somalia wanajaribu kuweka amani kule. Ingawaje tuko na changamoto zetu kama taifa, Mungu pia ametuongezea majukumu ya kusaidia majirani zetu. Nitajenga katika hiyo msingi ambayo mliweka kama Wakenya, kwamba Kenya itaungana na jamii zote za Kenya zitaungana, na tutafanya maendeleo yetu bila ya kujali sehemu, nani alipiga kura wapi, nani ni wa jamii gani. Sote tutaunganika na tutafanya hivyo kwa njia ya amani. I give you my assurance that going into the future, we have set a new standard of the politics of our nation, that going forward, we are going to have politics that is devoid of ethnicity and politics that is devoid of conflict or violence. We are going to have peaceful politics in the Republic of Kenya, and we are going to ensure that our politics unite the people of Kenya, not to divide them. Kwa hivyo mimi nasimama hapa mbele yenu nikiwa na furaha kubwa ya kwamba Mungu alitujalia tukawa na uchaguzi wenye hauna ukabila na tukawa na uchaguzi wa amani. Na mimi nitajenga katika msingi huo kuwaunganisha Wakenya wote na kushughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya bila ya kujali misingi yoyote ambayo inagawanya Wakenya, na kuwaunganisha Wakenya wote ili tuweze kufikia yale malengo ambayo tuko nayo kama taifa. Nachukua tena nafasi hii kuwauliza viongozi wetu wa dini waombee taifa letu la Kenya. Hii serikali tumeunda kwa maombi na itasimamishwa na kuendeshwa na maombi. Bwana anaufunua, itauona wokovu. Musiaisange waisu ya Musumbi William Ruto niye kutunenga ibuso ya kumelia matapa nini na ende tili watisiokethia o mituki. Na ende nitu usiokethia na tuwa usiokethia ntukuta tui kunengelelenge waya masito amwe manene ukambani matana kwa taivela usakwanini wa matuku kenda mwini wa nyanya na ondo chama cha Wiper kina gosi ya musako ukambani na Kenya on the Twitter. Musiaisia wito wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthi kotini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda witheni wa bila kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithi ululuko environmental rights ni tasieva rights mingi kendo lojo thaki kwithiulukite cha nthi ni kendo kisio na ki katika ila standard serikali katika kindunia katiba ka 2010 2011 nako kailia tawasiani sana kala kawa kabumbeni
ilandi ya Kenya yosi usumbi yosi usumbi na katiba kaendete kakanena ni watu yo Uingereza serikali ne ndugu serikali ati ya serikali ndikutubinia neo katiba moya wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni thete sewite serikali na alame utongo hini we serikali no thete sakuite mundu umwene ndi wabaya ndi no aite mjadala akasya kana mwea uwo yani thete aseubisie ubia wa mbunge ni mama seo basemia Mukamba ni wisi uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Herbal Clinic ungua Dr. Muithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoete kwa uitimu yanu na wandawa siki wa ukunikili wa science nitu itaama woki wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni ndakame, kukose bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila kiumwa wa kwambililia tuithe wa Masako, Bwezi, Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tuko simu kwisila noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Hey Bob, kwaje? Mimi niko poa. Ni kungangana tu. Nilikuwa nataka unikimbize nichukue taxi. Ndio niende nipige hao kaenda at least nione kama maisha itaisha. Ndio. Panda. Ai, usiniambie bado hii ni yako. Hii ni yangu hii. Ni yako moto hii ni yako. Ai, uko unaendelea vizuri. Kwani siri ni nini bana? Nilienda pale yetu sako. Yetu sako iko huko. Yetu sako shafika. Nikachukua loan ya bodaboda. Nikalipa loan. Wakanipea loan ya taxi. Hii sasa. Ndio hii. Ndio kafanya kazi. Ala, nikanunua taxi nyingine. Hata nimenunua shamba hapa tu. Mpaka uko na shamba? Niko na shamba. Loan tu ya yetu sako hiyo. Fanya hivi. Send interview nipeleke huko. Yetu Sacco is in Kitengela. We offer loans to help you grow and boost your business such mortgage loan, super mapato loan, Yetu mobile loan, Musingi loan, and Kilimo loan. You can now become a Yetu Sacco member by various accounts such as Hazina Savings Account, Kilimo Savings Account, Mapato Savings Account, Bakisha Savings Account, Yetu Junior Savings, Corporate Savings Account, Digital Savings Account, and Fixed Deposit Account. Contact us on info@yetusacco.co.ke 0724 114444 plus 254 6450 5439 plus 254 111 038 000 or visit our website www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Ni twasogeza mwana musaisi au sakwanini munene wa matuku kenda mwini wa nyanya mwakani huu pe masito manene maneta sivila siki badhukanio na mali ya kuikwata. Kati wa masito asu amwe ni ula mwene kivila wa chama cha UDA Johnson Muthama Nduya, Victor Monyaka Kivutha Kibwana na Patrick Musimba na kati wa angi maingi. Na hindi Daniel Mongalana wa kunikila ngewesu na yu no kutueleza. Mwaka wa ngilile na meungule na ile unetelo muno ni atongoi alama na amelealia mata ivila siki vadhukanyo. Va atiti mayeyumilia kwa wingi na kumeva asia ene nthi na yoevyu vya siasa kuendea na kuambata nthi ya Kenya. Wakeli wa matuku kenda mwaini wa nana mwakani huu
ene nthi kuma kila vandu ni maneyumilile na matu malaini iseseni sya kunia kula kumana naki aingi matongoi maithia ngalikoni ala manasindiwe ku angi maitania usindi. Unasikia hiyo? Si aibu hiyo? Kwambililia kivilani cha usumbi atitiana nimeyumilie kuthimana vinya na mang'ang'ania kivila ki indi musumbi Dr. William Ruto osa usindi eungua mwavuli wa Kenya Kwanza atiwe ni ndongoi ya chama cha ODM Raila Odinga eungu wa mwavuli wa Azimio la Umoja. I William Samoei Ruto in full realization of the high calling I assume as president of Kenya, so help me God. Twike Wamego na kuisia kaunti situ ya Ukamba va kauntini ya Masaku ateti ya 5 ni momonda kivila cha ugavana Evoros Mulwa Johnson Muthama Nzio Kawaita na Wavinya Ndeti tekulwa ni Francis Maleti awesie kume ya masembo asuma kivila cha ugavana na kutia atetiana maende na kumevasia enenthi. Usindani muvyu nuna kusiwe kati wa Wavinya Ndeti na Nzio Kawaita undi mwandu wa vinya esa kuosa usindi atiyo kwa vakuveni Nzio Kawaita na ke Johnson Muthama ndati ya mukondo suwa Waita kwa kuidhamana kwa atiye o utalo munini wa kula. Tuise kivila cha useneta na ndongo ya kava kauntini ya Masaku mwandu Agnes Kavindu na Joyce Kamene Kasimbi ni moma na atongoesye na kutia Rita Ndunge ulona mandha kivila cha Women Rep ungua maendeleo chapchap John Mutua Katuku na Albanas Muthama Ngengele na mwalama na mandha cha useneta maikwata utalo wa kula nini. Nake Dr. Victor Munyaka na ulona atongoetie kwa lungu ya miaka 15 ndangudhulwa kevilani itinaokwata utalo munini wa kula na ene ndhima musakwa muyumbe wa yu kale mule mutiso. Awe kevilani no waile itha onakuyasia nuenda kusioka ingi na itaba ni tunisia kwekata sia usioka kana tigende mawe ati mama lo kunonga kevilani tiva Masaku vevoka wala atongoi mema sito menguma manaimio kwa atamene utongoi indi kauntini ya Kitui Jonathan Mweke David Musila anama na mandha kivila cha ugavana ni mane ithi yetaloni ala manasindiwe na kukuya makuwe ni Patrick Musimba na Profesa Kivutha Kibwana maithia italoni yu ya tongo yala manasindiwe wala Patrick unenda kivila cha ugavana nake Profesa Kivutha Kibwana ndamandha kivila cha useneta indi mesa uvoke la muli itina wa enende kutua kusakuwa atongoi angi. Tulienda kwa uchaguzi na tukaweka historia duniani kote kwamba tulifanya uchaguzi na ungwana na amani. Yuchavata ni atongoi ala manasa kuiwe kuthukuma na enende kutania utuyo. Daniela Mwongela Mutongoi TV kumuva kauntini ya Masaku. Chama cha Wiper ni kimwe kinekene nthini wa usakwani ula unavitie mwaini wa nyanya nthini wa ilembeta ya Ukamba na Kenya yonthe. Ona kutuika chama kicha Wiper kina kwata mwanya wa musumbi nikikwatie mangavana atatu maseneta atatu atongoi atatu maga kuma kauntini itatu sia Ukambani na ayumbe na ma MCA kutoka Ukambani na Kenya yonthe. Naende cha Caleb Chalo wa Mutunga ni watumbanisia inge wana elomi batisete Wiper kuketha vanene Ukamba. Ni mwaka olanthe ya Kenya na kwati otongo imwe kwisilosa kwani ile mbeta Ukamba kwa kavinda kangi kikusi ya kana chama cha Wiper chama chambai
masemba manai na mutia ndino wa ivila sio sia kaunti sio kamba kuma vala vya kivila cho MC kuvikia vala vya kivila cho gavana. Tunataka kusema mikononi Steven Kalonzo Musyoka, sisi tuko sawa. Chama kile kisumbikite kwa UDA na ngaliko ya Kenya Kwanza kikiona nyavina ndino wisiosike vathokanyo va Kenya. Makuweni kitui na masako maondo manai na kivathokanyo ationa kutwika kamba ni ngome ya ndongo ya chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka. UDA ngaliko ya Kenya Kwanza na Mailengi ni Natale Kangile na kuokotanga mesa kwa vana vaye indi Wiper ye kuna kithui. Tuambise na kivila cho gavana vama kuwene Mutula Kilonzo Junior asakuiwe na kula chondo mwita mbe wangilima na ele na kutia mpinzani wake wakeli Patrick Momo Simba mulianile nende undulo na atumia ndango kela kotini siya makuweni akiona tawadha ukwa. Lakini kwa kuonia wendo nguni ya kula mbinge muno pyo netuike gavana wo wakeli na ni matungi ya mwenu ni matunyuvi members of county assembly alamena ngumeamu Masaku gavana wa Vitha asinda na Vitha na chama cha Wiper Kitui Julius Malombe nake asioka kumvetanga Ngilu. Amwache kushinda mnadanganywa. Ushinde kuacha mnadanganywa. Hapa katika Wiper it is either Florence Wavinya ama Makao atakuwa gavana wa Machakos. Wale wengine ni by the way. Na mimi nataka niseme hivi. Si Mheshimiwa Kalonzo ni Buffalo Soldier. Kivila nicho senata enge chama cha Wiper nikena kuyesio ndele mpetani yo kamba. Vama kuweni Wiper ya vita na manzo. Kitui Enoko Wambua na endi Masaku muanduka vindu mathama akua. Namba utungi ya ngai mubea. Nundu waonenge mwanya wa kuthukuma. Ndu mama kuweni. Na keli ditungi ya chama cha Wiper. Kitongo iwe ni party leader wa Chonde Honorable Steven Kalonzo Musyoka. Laona umisia vinda na noka kuuma kuweni kututuisia. Kula. Chaka tatu ditungi ya ndu mama kuweni mubea muno. Nundu mbe kwamba kujuba ta member of parliament wa Makueni constituency kwa miaka 10 na Musyoka inge manyuba yuta senator wona kenda ni mathukume na cia kielelo kinene jucha atongo ni kuthukuma andu inde ti kusumbika andu na ningu tata chonda kila gitonyeka nundu ya munene wa senator ni kumya mbesa ilobi. Kibela necha ayumbe ma county kana wendewa women rep vama kuweni Mwandu Rose Musiono na kuiye na chama cha Wiper ngaliko ni ya Masaku nake Joyce Kamene Kasimbe akisinda na indi Kitui nake Irene Kasalu okuma chama cha Wiper akisinda kivila cha Kitui cha women rep. Sasa mutona kwitwa na ndwange mukende Kenya hata mwina mwana wenyu utona kwenda Kenya. Halo? Nimesikia kigamba? Ni mutu wa mundu athyaga kuane. Ni mutu wa mundu mbendwa ndwano. Ndini wangaliko si vila sio yumbe makuweni vei vila thandatu Wiper inosi 5 Masaku vei liombunge na Wiper yose vila 4 na Kitui vei liombunge Mwonza Wiper yose 5 Nzeve no Yesu ivila nisio MCA kaundi nitu sia vao kambani vama kuweni Wiper kilongolana kukuivile 14 kati wa ivila 3 Kitui ya kuivila 13 kati wa ivila 4 na indi Masaku yombo sia ivile 14 kati wa ivila 4 Tenda ya nene muno na ya kutumezi ilati ilabana atire wa tigide mundu ambassador dune ndienda uliwe ya niunge nenda uona nengi wenga hii na mimi nimekubali. Ndio mimi namuuliza ndugu yangu hapa Mutungi, I'm looking for sacrificial champion, mtu ambaye anaweza kusacrifice mudhemba wangi ngi kimake muzi anazivona. That is what we did. Mimi nikuja kama buffalo mbona ningwangana wenda uko kwa na itu kuangania bukati ngombe dukezie. Sasa mimi ni buffalo na nitasukuma hawa mpaka waone Kenya has changed. Wanakutuika serikali mwalika chama cha Wiper kinasongia na kulikangalikoni yolei yu chama cha Musumbe Ruto UDA ni kitonoso vya mei kwa kusukuma imwe wa ndongo ikulika chamani cha UDA ikilikano kana uneni wa OU ni kana tusembe itulike tuthukume na serikali endo undu utona kwitha na uito ila ndongo ya chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka utona kwikia cha wi mwakonge chama cha Wiper kwikithia kana nicho cha katatu kwa unene Kenya na kana va ukambani nicho kikowa. Caleb Chalon ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ndeni walivoti enoye mwana.
ni muvya muno kale pchalo na ndi unyivu munene waki une wende na ukusewa musine munene wa masako na mawidhi uloko kumana na wole ku waki unde ni wasilanga wa maruba kwenana na Minister muvyani waki wo Catherine Mutanu weta thina usuta umanitwe na mbua nini ile na vikie na kuwa na uvinduku wa nzeve Dan Miniso muvyani wa kiwu yasia thina wa kiwu ulonambiye kusiova musini wa masaku umanite na mali kumanzeve na silanga kwithaita na aliga kiwu kianu ibindani ya mbua ingida weta kana utalo munene wa ene nwende na utwa musini wa masaku unula kiwu kiende na utumika kwa wingi tuna complaints mbingi yulua kiwu kwitha kiki nini na kiteu bikiando na tuenda kwa atisia tawu wasisi yake ndo kitu kwa atise kwita ubenduku wa nzebe kana climate change. It is real. Global warming ubyubu ni real na mbua ila yuiye ni nini kulingana na ndo tunaitu kwa wa compare na ila silanga 15 excellency governor unayana siaseti yakwe na itu na service inalika kiwu nena enzie mwetu nenda awese kwithia mwene ndini wasobeka na iwethi wana kiwu na tuenda kwa sekana kiwu kinalika nondo mbuya ye nini wasisio masilanga alangi twithatumite kiwu nondo muno masako town tumasia kiwu Maruba Dam withia Maruba Dam the water level yendi na yendi population yende na kuongeleka miako ni mingi no isa kwithia twibandu bangi tutona kunya kiwu onowe o minister wa muvyani wa kiwu kaunti ya Masako ni wakule ene ndi musini u na mawithiruko mawo kusuvia kiwu kila menacho nangi kutumia mbwela yende na kuwa kuketha kiwu ando mama Masako nitukwenda kumaboya ala nini mena kiwu tafadhali tutumie kiwu nesa twende ku come up na mechanisms sia kusisi ndo tunenga ndo kiwu mechanisms ila tukwithiwa nasio mbingi may not be very short term because ni long term si involve ku drill boreholes zingi katika awards nisi ku involve kunene vya masilanga na kuseu vyangi na netu kwitha to ya piloso to the national government nondo silanga mbingile supply yake katika towns si ambesa mbingi investment yeyolo compared to the county budget kwa utwitha to ya appeal to the national government nondo mena metala talana ni mana ise nimekwa dams 100 nitwitha to yenda kwithiwa na unena nyana mo ulani tunambi isie through our excellency wise kwithia nitwa mana Masako yene wasiana ingida ikithe kana serikali ya kaunti ya Masako Islamu vyo wa uthinikia maundu ma kiwu niende na uthiana na kuisanzia cia kutwa cia uthinikia thino wa kiwu ulaju wambiisie ukosiwa na palava city wa monopio nondo pethe no mutetela muno katika masivitali na katika masukulu onabala sukulu ni bingi kabungwa January 24th kula kutatona kwetela nitu kwa sekana na it is most schools and even hospitals do not have those budgets tafadhali nitu kwa sia ukayo bisine kwitu tunena nie on a prison tumanondo mutona kukwata kiwu from our buzzers nitu the ana buzzers sia water companies we also in talks na water companies ila situ wise kwithia ni sia tutethesia kuna icha kiwu in the relevant institutions that are for very vital and essential services lakini nitu mwadha kana tuzilie ndi nituende na umana ngewa ya kiwu cha Masako we will be revisiting kumana mawali kumanzeve ala maende na ukusi wa ikono sionthe cia nthi ene ndi methito maikulo mavande miti kwa wingi Daniela Mwonkela Mutongoi TV kuma silangani wa Maruba ulawo yene wa migwani kauntini ya Masako MCA wa Changwithia ya Umeloni wasua Boniface Maundo ekulia mbunge wa Kisio Kiuma Kale Molu avikie kunena na Musumbe William Ruto silanga wa uma uvikie na kuthinikiwa na ulo kwa mete kwa ilungu ya miaka 10 na ende Maundo asia kana bena wekwatyo kwa NND kana silanga unu matethesia kumina thina wa mawia na kiwo na ende yu Maundo ni mathukie na ende mwandiki wito Mauvoo Onesmus Chalo ni watumbanisia ingewa Kitu kuma wadini ya Changwithia Umeloni wasua enena na Mutongoi TV ni wa mwenda muyumba wa kitu icha katema kalimolu kusukumia serikali nene wisila movia wa kivu kusiucha silanga wa umadam ulawi wadini yake kuenena na Katumbe ni kana mulati kielelo cha wakinene cha kuambishwa ni serikali wa 11 wa kivu ba kaunti ya Kitina kutethesia mwika kukwata mawia osa mwana ombe ni kulie serikali itu nene kwezila kula kwa MP wetu Benson Makalimolu makapikia kunena na Musumbe wetu William Ruto
ni kwandwa umandamu ila ni project yambie bakisio ni cha with East na ya kwama ina miaka mbingi kuma minano kwama ni ndamu ya ina mubango wa itethie enenzi makisio ki na kitwi at lunch kana kitwi chonze ni kwithia ni ndamu nene muno ni kwithia ya itona kutethia andu meitu kwa kubanda mboka na kukitumia kibuchu kwa maundu mengi ona kwa kibucha kunywa chaitu gitona kututethia tumbe eweta ne asala nene kwi mwene nthi kwithia silanga uwambisi otathila mbe wa miaka 10 methelu bala mali ya mwene nthi atiwe vau na yende na kwanangika bala wenda serikali nene yose matambi mametoke na kusiucha silanga usu oyu athibwithia matinga ni makwa mebu amo mende no thukia bu pesi uma mbingi zibu ona imwe ni ziabikia na kwenda kungewa ni kwithia ni mali ya mwene nthi na be mundu umekwatie kondo ngokule serikali patoneka ya siucha muladi uzu nikana enenze makisyoki mabikia notetheka ingi katumbe ni wakule serikali ya Musumbi William Ruto kuongela kiwango cha mvodhi wake na ando cha Hustler Fund ila siithito inengwe enenthi valoko eta mvodhi usu ni wa kiwango cha mthemuno na niele kuongela nikana enenthi makakwata mvodhi utonyo tumwa maambesi ya biasala ni yulu ambezi hizi Hustler Fund ni nini muno silingi manata tule anitu ku appreciate na tutunga mubea ni kwondwa kina nduchuki na minene kwa ambezwa ni chutethia mwenenzi lakini kio tutethia kwanza ila ilite ndono makulia ethani makwenda kutethia mwenenzi akabikia kuambizia biashara mbezi hizi ongelo kuma silingi 500 mpaka 500 nikana thia mwenenzi no ambizi ka kioski kake kana kambizia kamuladi kangi katona kumutethia lakini ti 500 makweza kila muthenya ona we ova memba unu amenda mwika kuma wodini isu kwambisi seso ya kwithia na mathao no kana kwimia inengo sio ngine ni kukulia mwika meitule twambie kwithia na timu cia kuma kisioni nikana tukabikia kusovya timu imwe ya changu ya East Ward ila isinda na timu ilingi cia ward ilingi nikana tusovya timu imwe ya Kitui Central na tukizovya kusovya timu imwe ya Kitui County kwa ule ndo makule mambie kwika zoezi meumba nyena meumile kwa wingi nikana undu utwa wozen na tuebikia no tetheka kwezela mubiano wa serikali ina William Ruto Tilivote Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo ni muvya onesi na tuisonga na mbe MCA wa Matungulu ya Iolo Mathias Mwasia asia kana atongo ine malete kusubiana na kukwatana nekanda mathukumu mwene nthi violate Mwasia aiweta itomo na kima katikati wa atongoi itasio situma atongoi matathukuma enenthi na mwenenthi vikia na kuumia aende boni mutesia no kuelezea kwa enenthi maende na uloelia na kutuma metho kukwata utongoi ulama na nyuve ya atongoi mwakani huu na chavata kinene ni atongoi kwenda na ulilikana mawatho kana maondo alama vikia na utavia kundi makura kinene ngwatanio na ndongo ino thingirila kana vaina tono mwa tongo kwenda ukimana muno serikali ni akaunti ya Masaku nenge kwikia nguzanizo kati wa tongo ima serikali nene na mwene nthi kila kitonya kutuma maendeleo masio kanetina ndo amenye kwasi ndo kwatani kuma bandi inachuru aunu kila watu mimi lakini tunaanzia zara kati wa no na tele tunaanzia fika hiyo utakawana ati wewe ana mabunya la biko ile gavana ande tuwe wake iwe nike ndana ndio ndio na gekendo ndiye kubitawaya ndino neni wakiweta kana nonginya tongo imakere wa mainenganenda ya moene kwa ene na mwalasa kwe maile kwesaithe wa isili na imwe yaende na uvona ndino mondo makoneti ureti na utongo iwa kaundini ya Masaku ona kuvikia isio ni lingi sio nthe kenda kwekiria vaina ntheko na kule uthukuma mwene nthi mudu mwani gavana wale na gekendo kutinda twandi kubitawaya tuona gavana tuikipita mbele yota mbele na iwe marumi bandu konge Adimi, ebanzo kuronga, napele tumwete maendeleo. Imoni malinga. Imoni lu. Imoni mbele. Naleka bila kwanza. Haziwezi msiona. Na mumaondo alawe serikali ya kaunti ya Masaku terminate na uthukuma mwene nthi wa kaunti no nongelekanyo ya kana kaunti ya Masaku ni kwitho ende na ikamondo angimbe ange kiri kana kula kwina mathina ni kwendea na ulungalwa na mwene nthi wa kaunti ya Masaku na naendea na uteta na kihicho nthi kitonyeka itho na wendo na ngwatanio kati ya memba mambunge ya kaunti ya Masaku na gavana wa mwana munini wake ona kuvikia tongo ya langi manyuviru nthini wa serikali nene na isio cia ndwani na mbako usimwambie ita introduction ito kido kuna tena deputy governor na governor witu
anu rumendete muno uneni wake weta kwithiwa wiki yo kwiatongo yonthe maisioni cia ndwani ala nyuve na langi matethesya mwene nthini wa maundu kiwathukanyo kutethesya kweya umwe kati wa tongoi na igikwikiria kana vaina mivaka ina kusiwa nthini uthukuma mwene nthi tano ma MCA ma MP umwe na ule MP rumendete ega kimwendete kuitonoa iwe nipenda kwatania serikali ya kaunti ya national government nipenda kwatana kuisaidia kenda rekebishana na za kaunti ende leo na kenda MP kuitoa bado na kama wanengana kuisaidia kwa MCA na maendeleo iwe gavana na maendeleo ule ndio kwatana video Mutongoi TV kumava matongolo kaundi ni amasako nyene tawaboni mutesya Naendi timinukilia kumanwa na kwambata kwa wa kimivae kauntini ya Kitui mwana kivila wa atumia maakamba Benedict Mwendwa ni wakulia makivu kusiucha kunena nisya kanavala sia kunena nisya sia kuminana na kau Naendi Mwendwa sia kanasi mailete kulecha sia na sio itana mawia nondo me kauni sio tinda mitandao ni na kwa na ke mitandao ni tona kwa nanga metuo ya amuika ainena nandiki Mauvoo Benedict Mwendwa muli na ula nwa mwene kivila wa kamba Council of Elders nwa wetaka wa kimivai na ula wa kaunti na Kitui withito wikathite muno vena vata wa serikali kulikilila kukitana siko ithi Mwendwa iweta kwisila sikalo sia tenila sia iwani makivu na NMB kunena nisya Mauvoo na kawa kimivai nisya atethetie vanene kuola kawa kimivai indi kavindani kalavalasa ithi sia ikie kuendea nisya othothete vanene kwambata kwa kawa kimivai va kaunti na Kitui valoku kule serikali ucha valasa isusi ya makivu na NMB kunena nisya vata wa Mauvoo pena baraza azisi ekawate ni machiefs nikisuo kutethwa na baraza nenyu andu ala mukwendeka the raia na citizens of the country timba kela muomba nwe nandu kana chief eta nwe nomba kama mwanengo molio kana mwanengo mbesa sometimes ndetwela kuko nengo na utaula unengo ibinya munombe wa mbesa unengo ni mundu bitu kethukizi na tukwiwo tao na mama inakumba na meka select ya neni now moze andu ala matoidie matona kwa advise gender violence isu inenewe kwa wingi kutana siana na mama makwika landhi na siana sio sia etu imakani ingeni wamenda asina mokwosa mwanya wontheni wa waiwa siana na kwinenge motona kuleana vanene na siko sia siana sia kuvukwa Mwendwa ni waweta na manene hasini ila ikete siana kuikalamana na kulika maundu ni mametandao na alama kwa TFSA ya kuona maundu amwe alama endea na kuanzia mitua yo uwa December ni kwethe wa mathau siana siutua wakiwanzani siuthauka na ila siumagusiuka siana usiilika nyumba ikome lakini this time siana siamuka ni television siana siamuka ni simu ya touch simu ya smartphone niyo na ikuite kila kindu kionze ona ino muona mabisa ma whatever andu amesomea na social media nayo pesi ndi kwithe ikwikika ukwitha kaindo keke kata turukana mundu no bucha na wandika na wa no andu make monze mukwete to the media ukwitha kuone monga na kebe ungi unyuye bangi akwasia wenga kwika akuona example tinda setwa akuona example here saketha nipe undu batonye wetha sindu imwe ni kwitha si doctor na si sensor kwitha no information kubiku andu ange maitha me amile nikasumba kaka kwika nai Mwendwa ithingirela sita maile kunenge siana sio mawe vindani ima vingite maskulu na kwivetanga na mitandao nikenda kuwalanga siko sia amwika kukosa tavia na ilo kuwetata yothotheto ni mitandao ila manenge tomwanya kulika ni askimo ku ona kubika ku mera kuma mero kwetwe ku yumwagwa mwona ni biashara na oni kwananga mukwananga kana ogitha ketawika kila kingi kwendeka kwa si ni engage the children to activities oine binde ya kuma ose mazimbi choko mathi maime makuka na no kuthamba na kuthumwa na kuya ndwiza kuona mwabuthania na whatever else lakini iki kalokia nyumba mothiuka nabu makwila ola na kaka na umie secondary school na kangi kana umie melo ela na kidogo metho ni magika sia mundu ti muthuku kila kithuku ni metho ona wazisu weze ukono no londo ulea ukuno ko tutungine dili vote Vilingi wa Mauvoo kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo Naini mwana museisi ya kubikia bau ni twamina Mauvoo maitu mwendo ni wasa itatu ni muvya na ndano ndwa kusiaisia na kwa onde alama mbania na kuete kutedese kuete Vilingi wa Mauvoo
Mineta wa Steven Muema yuto thikela mundu akaye. Chawi zikala kahindoroneka. Ando ite chawati. Aha, ndunathoa chibati. Jokes. Unathoa. Waya. Usesi ati kwende usesi museo wa ilungu. Lesi ukite tikomane oni samonza ndeni wa Vilingi wa Mauvoo. Lakini ndo Naya.